Hvala profesore Deliću. Pesnici kao esejisti linijom posledatnog književnog razvoja bila je tema kojom sam mislio da bacim jedan širi pogled na ovaj period u svetlu naslovljene teme. U tom periodu, posle avangarde, dešava se rascvat eseističkoj književnosti, pre svega u taboru pesnika modernista koji su taj žanr koristili za razne vrste odbrane poezije i razne vrste preispitivanja. Jer pesnici modernih vremena u izborenim slobodama koje obavezuju prosto su upućeni da se neprestano nadnose nad govorom, da izoštravaju svest o svojoj poetici, osvešćuju i podastiru pred čitaoce poruke o namerama, sameravaju dokle su stigli, overavaju iskustva pređenog puta. Još u deceniji i po diktature kritike, Dučić je, na primjer, u tekstu Spomenik Vojislavu objašnjavao put ne samo vlastitog razvoja i nije grešio. Nakon Prvog svjetskog rata pristigli su bučni prevratnički pokreti, manifesti i proglasi krupnih želja i generacijskih ambicija, ali i pesnički eseji što iskustveno vrede i danas, jer potiču iz provejanog iskustva. Komunistička diktatura posle Drugog svjetskog rata isporučila je bezuslovni nalog, mesijansku zamisao promene lica naše zemlje i duša naših ljudi. U tome je za književnost bilo predviđeno mesto u prvoj liniji fronta. Mimo pisaca boraca, glavnina pisaca, ne samo predratnih levičara, priključuju se pobednicima nakon pobede. Istoričar Nemanja Delić, recimo, navodi primjer jednog od glavnih poratnih književnih, po znacima navoda, sudija za prekršaje. Navodim. Književnik Marko Ristić, jedan od osnivača nadrealističkog pokreta, koji je okupaciju mirno proživeo u Vrnjačkoj banji i Beogradu, oktobra 1944. stavio se na raspolaganje organima OZNE, kojima je dao, pod navodnicima, čitavu lepezu imena intelektualaca koji su istupali protiv komunizma. Potom je objavio i nekoliko članaka u Politici u svrhu pravdanja revolucionarnog terora. Završen citat. I ne samo to. Ristić se proslavio i esejem Tri mrtva pesnika u izdanju Sestrinske Zagrebačke akademije znanosti 1954. godine, u kojem ritualno sahranjuje dva upokojena pesnika, Rastka i Elijara i Živog Crljanskog, manje zbog same poezije, a više zbog njihovog neoprostivog građanskog opredeljenja, o kojem je Ristić sudio s nadmoćne metapozicije besprekornog ljutog revolucionara. Eksponiran je tako, drugim rečima, moral novog postburžoaskog čoveka, u kojem mrtve hrabro prekorevamo, a žive izgnanike ukopavamo. Ideološki čovek ovde natkriljuje pesnika i njegovu slobodu i njegovu savest. Pitanja poetičkog izbora natkriljena su strogim okvirima. Sve je podređeno tim okvirima. Pesnik takvog izbora postaje partijski inkvizitor ili denuncijant. Risto Tošović bez ustezanja javno denuncira 1949. godine Velesa Perića zbog špekulativne dvostrukosti, to jest zato što je štampao poželjnu kubikašku poeziju, a za svoj džep pisao takozvanu ličnu poeziju. U eseju Poezija i otpori, 1952. godine objavljeno, Davičo teži da pomiri naloge partije sa revolucionarnim duhom poezije, hvatajući se ujedno u koštac sa raznim protivrečima, koje rešava upravo retoričkim sredstvima. Kako pisati socrealistički, kada prilike na terenu ne pružaju željenu sliku, ali Davičo doskače takvom prigovoru, citiram: poezija je slika nemogućeg u odnosu na živu prošlost, jeres u odnosu na nju, progres što najavljuje sutrašnjice koje još ne rude nenaviklim očima. Završen citat.
Zvuči sugestivno, ali problem je bio u tome što su partijske kapije kontrole postavljale granice tim pesničkim beskrajima. Nadrealist drugčijeg temperamenta nego Davičo prednjači u otvaranju zaprečenih književnih horizonata. U eseju Dogma i stvaralaštvo iz 1951. Dušan Matić već u naslovu markira dve ključne reči tadašnjih diskusija, tvrdeći da se svet ne iscrpljuje jednom doktrinom, tako da ni estetika, ako je nauka, ne može biti marksistička, kao što, citiram, ne postoji ni marksistička fizika ili agronomija. Davičo na tribini povodom 10. broja časopisa Delo 1955. Licem okrenut budućnosti konstatuje i postavlja pitanje. Po starom se više ne može, jasno, ali gde je novo? Na takvo pitanje koje lebdi u vazduhu tih prevarujućih godina, kao da odgovara Miljković, navodeći Elijara, sve je novo, sve je budućnost. Miljković u tom osvrtu podsjeća na Bretonov stav da je Elijar, taj Ristićev mrtvac, najveći pesnik nadrealističke škole, koji je od nadrealizma uzeo ono najbolje. Miljković se za kratkog veka polemički sudario sa ishodištima nadrealizma, premda je i sam uzeo od nadrealizma najbolje, to jest apsolutnu slobodu slika. Ovo je sintagma Miljkovića. U eseju Poezija i oblik tvorcima dadaizma i nadrealizma pripisuje Miljković nihilističku estetiku. Nihilizma se u eseju Laza Kostić i mi u ime naraštaja kojem pripada Miljković odriče. To je ona čuvena rečenica da nije bilo Laze Kostića i Disa, današnja generacija bi zašla u nihilizam, ali imaju tradiciju. Sa bar ovim pomenutim autorima ima tradicijskih uporišta i mnogim drugim. Miljkovićevo obrazloženo zanimanje za nacionalne simbole kao univerzalne i moderne verovatno je najdalekosežnija zamisao u novom talasu posleratnih modernista. Neki od najostvarenijih pesnika sledit će smer kojem je težio i Miljković, od Pope preko Pavlovića, Branka Radičevića, Ivana Vlalića do Simovića, Bećkovića, Noga i Milosava Tešića. Samo da napomenem, nisu pomenuti, pogotovo generacijski bliski, sledili Miljković, nego su sledili tu misao koju je Miljković izrazio izričito. Ipak na kristalizaciji modernog odnosa prema tradiciji, ne samo domaćoj, sa starim i novim restrikcijama, nego i prema opštoj i drevnim kulturama, najdoslednije radio Miodrag Pavlović, čiji je intelektualni udeo u usmeravanju glavnog toka posleratne srpske poezije teško preceniti. Eliotovci, a ne marksisti, uveli su magistralne teme i pravce u poetičke horizonte svoje generacije i onih posle nadolazećih autora. Pavlović i Jovan Hristić prepoznaju esej kao žanr koji ekskluzivno pripada i pesnicima i savremenosti. U knjizi Poezije, kritika poezije iz 1957. Hristić razdvaja dva lika kritičara naučnika i kritičara pesnika. Ovaj drugi tip, ova dvojnost u jednom, čini se prikladnim ne samo za Hristićev slučaj, nego i za veći deo posleratnih modernista. Ako je aktuelna tema bila pevanje i mišljenje, onda je sklop pesnika eseiste prevladavao dihotomiju pevanja i mišljenja. Jednostavno rečeno, izbegavajući i diktaturu kritike i diktaturu partije, pesnik je morao sam da sagleda kako sa svojom slobodom da bira svoje oslonce ili polazišta i da pritom bude oprezan u izboru. Vasko Popa je, kao što znamo, neke poetičke ideje naknadno oblikovao kao lirske zapise iz ciklusa Kalan, a u osnovi njegove eseistički glasogovornik 50. i 60. godina do kraja ostaje Zoran Mišić. Takav saodnos uveliko potvrđuju Mišićevi eseji za pamćenje. Još jedan značajan pesnik sa prelomne polovine veka nije odviše davao od sebe izvan lirskog glasa, osim u slučajevima priređivanja izbora drugih pesnika. To je Stevan Raičković,
čiji pogled na književnu sliku scenu iz 1962. godine pruža reljefnu ličnu sliku kakvih je nedostajalo u periodu opšteg podešavanja prema hegemonom diskursu. To je tekst referata sa diskusijone tribine održane u Udruženju književnika Srbije, koji se pretvara u ispovest i moralno preispitivanje. Upućuje na unutrašnji glas stvaranja i stavlja u nevažnu pozadinu sve što dopire iz vreve javnog prostora. Svu tu društvenu vrevu liričar sabija u ciglo jednu rečenicu koju ću navesti. Samo naše posleratne pesničke generacije imale su prilika da se sa raznih strana naslušaju raznih dušebrižničkih saveta o idealnom, idejnom i formalnom obliku poezije, koji odgovara našem velikom vremenu, revolucije, obnove, izgradnje, totalnom čoveku, otuđenom, nacionalnom, jugoslovenskom, internacionalnom, izgubljenom pred nuklearnom katastrofom. Završen citat. Lirski idioritmik, poput Raičkovića, zaključuje i cinično i gorko, kao da se u tom času oslobađa dugotrajnog pritiska u sebi. Svakako da je reč bila o oslobađanju. Pa kaže, da li naša savremena pesnička reč ima svoje dostojanstvo, ljudsko i etičko pokriće? Pitanje koje verovatno su smetnuli u stranu svi koji su ga u tom trenutku čuli. Jedan od generacijskih pesničko-eseističkih zadataka koji se protegao na decenije bilo je prevrednovanje potisnute pesničke baštine, ne samo međuratne ili s početka veka, nego i dublje baštine, srednjeg veka koji je bio česta tema, recimo, modernističkog dela od sredine 50. godina. Mnogi eseji naših vodećih pesnika značili su nova lična čitanja, često po liniji prepoznatih kontinuiteta. Učinimo sada skok u 70. Naravno, o 50. i 60. u verziji rada za zbornik će biti mnogo više reči, ali sada smo u 70. i u okolnostima koje su značile uvod u tektonske promene u društvu i kulturi. Nastojimo da u naraslom obilju eseja, poetičke i kulturne refleksije mapiramo samo neke teme od značaja za pesničko razumevanje istorijskog konteksta i njihovog udela u njemu. Jedan od programskih znakova otpora iz okrilja talasa kriptične i kritičke poezije, svojevrsnog književnog crnog talasa, može se sagledati u eseju Vojka Đoga Poezija kao apokrif iz 1978. Esej je objavljen više godina pre apokrifne zbirke Lunena vremena. Esej prenosi težište sa zvanične na apokrifnu i detronizujući je dimenziju poezije. Kada su probuđeni stražari sistema unutar i izvan književnosti, 3 godine posle, odveli autora eseja Poezija kao apokrif na sud zbog zbirke Lunena vremena, svu pažnju je Đogu u svojoj odbrani posvetio analitički doslednoj odbrani poezije od optužbe za jednoznačnost, kao i dokazivanju da takav pristup dovodi do svakojakih i smešnih i teških aporija, pesnička samosvest na delu i na ozbiljnom mestu. Iz ratne decenije, iz često prozivanih 90-ih, izdvajamo 2 pesničko-eseističke teme. Jedna je oličena naslovom Pesnikov dug Borislava Radovića. Rat za jugoslovensko nasleđe bio je fon u kojem su nastajali Radovićevi delikatno sročeni tekstovi u rasponu iz 1991. do 1994. godine, okupljeni u knjižici Rvanje s anđelom i drugi zapisi 1996. godine. Među nama je i inicijator i urednik te knjige Radivoje Mikić. Tako da se u ovim zapisima kulturne asocijacije prepliću sa aktuelnim konotacijama. Kao baštinik levih ideja, Radović se osvrće na momente i savremenosti, društvene i književne, ali bez ostrašćenosti i cinizma jednog Marka Ristića, čiji je status bio prezaštićen, a pamfletska crta izraženija od analitičke.
Radović u eseju 2-3 varijacije na preuzetu temu priznaje da je Zoran Mišić u eseju Šta je to kosovsko opredeljenje, nastalo kao odgovor Marku Ristiću, izneo vatrenu, ali odmerenu odbranu duhovnog i kulturnog nasleđa, citiram, izloženog čudima ideologije na vrhuncu. Ali je Radović rezervisan prema polemički možda naglašenom ili prenaglašenom Mišićevom potcenjivanju uticaja međunarodnih zapadnih novosti u odnosu na Rastkovo otkrivenje mladićstva narodnog genija. Otkriće koje će usmeriti mnoge. Radović dekonstruiše epski patos grčke i naše poezije koja je plivao u krvi, misli se na Homera pre svega. Šta god misli o takvom pristupu u datom ratnom kontekstu, inače eseista teži da prodrma stabilne, a posebno otvrdle predstave, priznaje dug prema pesničkom pozivu, smatrajući recitovanje o nacionalnim praznicima prerušenim plemenskim obredima. U tako radikalnim stavovima prema pripadnosti kolektivu, individualizam jednog pesnika dostiže najvišu meru, naravno ako izuzmemo raniji pesnikov angažman u ideološkim forumima predemokratskog razdoblja. Nešto drugačiji, ali jednako kultivisan stav možemo zapaziti i u eseju pesnika Ivana Negrišovca pod dramatičnim naslovom Srpsko pesništvo i pitanje opstanka iz 1992. Pesnik s razrađenim neoavangardnim iskustvom, znači obavešteni ovovremski pesnik, čini obrat. Zaleže se za ukorenjenost, postojanje u senci arhetipova kao osnovi za pesnički razvoj. Sledeći Foucaultove pojmove, Negrišovac suočenje srpskih pesnika sa burnim godinama što nastupaju može biti trojak. Voajerski, posmatranje drugog, onanistički, usred sređenja na sopstveno telo i ljubavni, nalaženje sebe u drugom. Čini se da linija realne podale prati navedena određenja, čiji je sadržaj donekle poetički, a odnekle etički. Iz postmoderne krvave epike zalazimo u razdoblje trgovaca. Pesnik i eseista Miroslav Maksimović nastoji da objasni status i moral poezije u odnosu na sve ostalo što čini lik savremenosti. Iscenira prijateljski dijalog pesnika s jedne strane i ekonomista s druge. Ulog ekonomiste je zastupao i tumačio Boško Mijatović. Ukršta, znači, dva ugla posmatranja u rasponu od globalnih do lokalnih prilika. Kako podneti skrajnutost poezije kada vam poezija daje oslonac i pokazuje središte, a društvo se inače i dalje ubrzano menja, onda kad je tržište mera svega, navodim. Tržište je dakle prostor za vrednovanje svih kreativnih poduhvata čovekovih, pa i umetničkih. Tržište je sudija koji će najslobodnije i najobjektivnije proceniti ko treba, ko ne treba da stvara i da živi punim životom. Završen citat. A ima toga još, navešću u radu za zbornik. Lirskom iskustvu očito nisu nužni teorijski paketi da sagledaju i objasne promene u svetu. Mimo umnog seizmografa, liričara koji, da pozajmimo epitafne reči Dušana Radovića, liričar dakle više razume nego što zna. Ako je prva decenija novog milenijuma donela vere i zablude i nesnalaženja na putu ponovnog uvođenja demokratskog sistema, u času kad je taj sistem na zapadnim stranama postajao sve više postdemokratski i globalistički jednosmeran, donosi i prikrivene akcije kulturnog rata kao oruđa za unifikaciju država i kultura. Evo šta, na primjer, Saša Radojčić evidentira u skorašnjem tekstu iz 2015. o agoničnim prilikama unutar srpske kulturne sredine. Citiram: ali pitanje koje hoću da iznesem ovde pred ljudima koji žive u permanentnoj krizi glasi: da li je zaista sudbina srpske kulture to da bude raspeta između opozitnih mogućnosti? Da li smo zaista osuđeni na ekskluzivni izbor jedne od mogućnosti ili,
Zašto nemamo snage za inkluzivni odgovor i ultimativni odgovor, ovo više nije Radojčić, predstavlja iznuđen izbor na rubu. Takav je obrazac i kosovsko opredeljenje kao srpski arhiobrazac. Ali, i to je tačno, nije baš svaki povesni trenutak u znaku takvog ultimativnog izbora. Na svom putu, zaključujem, tokom druge polovine 20. veka do danas, probrani pesnici su, kad im je omogućeno da progovore punim glasom ili kad su se osmelili na to, rešavali pitanja autonomije književne delatnosti, govorili o uslovima ostvarenja slobode, društvenim i duhovnim. Sav taj zajednički rad sa razdaljine izgleda kao zajednički projekat postavangardnog osvešćenja najšireg tradicijskog konteksta, kao resursa za individualna putovanja kroz vreme i sebe. Možemo slobodno reći da je udeo pesničkih ideja i tumačenja malo više doprineo preoblikovanju naše kulturne i istorijske samosvesti od autora kojima je nauka o književnosti vokacije. Rešavanje ključnog pitanja, ali gde je novo, rasterećenje pesnika i njihove misli od diktata velikih narativa učinila je da eseistikom kao oblikom samoprovere prenesu svoja zanimanja i na društveni kontekst i da pruže svoje slojevite odgovore na epohalne izazove, čiji se fokusi ubrzano menjaju. Makar ih čula i čitala samo ogromna manjina, poezija i ne živi od većine i traje mimo većine. Hvala vam na pažnji.